ning solemnidad ning pangadala na banwa ning wana Birhen Maria. Panamdaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kayakatang pamagmasusi ag katanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Jean Alfonso, Maxine Jadine Medina, para king kayang kebaitan, Angel Punsalan, at para karing makapasubaling kapagnasan dari Archibald Quizon, Sheena Greg, Sam Greg, Cirila David, Edeluisa David, Antonio David, Natividad Guevara, Leonor Hoxon, Cheryl Ann David, Will Moss, Jetina Moss, Willan Moss, Kylor Moss, Christian Santos, Cherry David, Lily Yang, John Yang, Agnes Billones, Jeline Quizon, Joshua Quizon, Geraldine Quizon, Junior Quizon, Randy Abuel, Debbie Abuel, Chelsea Abuel, Caitlin Abuel, Kyrel Banzon, Randy Banzon, Emily Banzon, Nicole Banzon, Romel Serrano, Lorelai Serrano, Gabriel Serrano, Fred Mercado, Susan Mercado, Lindsay Leoncio, Randel Leoncio, Audrey Leoncio, Simon Leoncio, Net Policarpio, Ray Policarpio, Wid Saed, Policarpio family, Saed family. Paraking malagwang kapaldanan dari Nelson Vitug, Salome Bustos, Aldex Angeles, Lucas Sebastian, Joel Miklat. Parakaring kaladwa dari Bernardo, Gregorio, Paulita, Maria Rosario and Servando, Raquel, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Jose, Juliana, Rosario, Joselito, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon and Aurea, Frankilito, Agapito, Maria Claudio, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po ngeni, makiabi tamo king pamagkanto, king dalit a pamuklat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y nalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyunig pa, paninganak, paning Espiritu Santo. Amen. Inginu mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Maya pa, gat panapon po kay kayo nga. Maya pagat panapon po amo. August 15. Yapin po yung solemnidad ng pangadala na banwa kaladwat katawan ng Birhen Maria. Yapin po yung kakataan misa na ng solemnidad ng pangadala na banwa ng Hindu tamo. Pupugayan ako pong maya po oras si kayong atyukeni ang makipagselebra at babye parangal
king induta mo, ngining aldong iti, ngining ka penandit, at iting misang iti, nung baga ay misang pandomingo, nung ay misa ning Indong Maria. Makanyan man, atin na kayo naman blessing para king Domingo. At baboning sabla, nung alimbawa bukas, maka-live streaming kayo, yapi na po yung misang pandomingo. So nung amis yeman, yung domingong misa for tomorrow, kaniting banala misa, makanyan man, atin namang live streaming bukas at malyari kayong simba, karindakal, mag-live streaming, karing miyayaliwang parokya. Impong pagselebran tamong ini, metong yang masusing parangal kingindo tamo, apat la po ring dogma na ning nimbirhen ne po imumunang pangadeklarana nimbirhen timon dogma na yapining Mary the Mother of God. Pagselebran tayo po ita January 1st. Second dogma of the Blessed Mother, yapining Mary Immaculate Conception. Ing pangakagli ng alang bakas kasalanan. Ing katlong dogma na ning birhen, yapining perpetual virginity na. Na iya, birhen niya, bayo, kabang, at kaibat ng penganak, ing kayang anak ay Jesus. At ing kapat yapin po ini, yapin ing the Our Lady of the Assumption. At kay katayang parangalan, king antikaniting title, ing indutamo, ng balang August 15. Ulinita, ngayon penandit, panagkat kay kayo, idahon talak king kabitizana, ningge katang Hindu, ningge katang bit-bit at daralan a personal kay donan kin Diyos kaniting balalamisa. Bangganita pagdamanan ng ginuing kaya katang panalangin, kapamilatan ning masika na ng pamamilatan ning Hindu tamwag na nagnanyag kastapa, ing kapanisyon ka rin, dapat ang kasalanan king milabas. Itangan po, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amalo at dapat at miyayaliwang kakulangan, uling ito'y panagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po King Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayupayang tutu, pagaluan agatam, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanganga. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos
Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tam. O Diyos aginumi, delame banwa i Maria, kinggayang katawan at kaladwa, ban makiraki king lubos ng tagumpay Jesus, anak mo, king kamatayan. Iti uli na ning keteking yat, mit mong kababanyang sinuyo, king tangkamo, anting mumunang dili karing sinalpantaya. Ipaggalmo kay kami, ingkayang kapagzadyan manalig, king kekang kaburian, bamong alupig, ing dewakan at kamatayan, aatyu kay kami, at atayid lang kasasagkulan, kambe ng Maria, king tula mong alanganga. Idiyadwan mi, kamilatan ng Kristong Genome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Mi buklat yung templo na ning Diyos karin banwo. At ikit ke, ing kaban alulanan na ning keyang kasunduan. Kanito, lintoyo king banwo, ing metong makapagmulalang tanda. Metong yang babayi, makaimalan king aldo, at makatuklo, babo na ning bulan. At atin niyang 12 batuin, ing koronang at king buntok no. Malapit niyang mga anak, inya sasayingsingyo, at kukulisak, king pamiramdam no. Atin pang metong atanda, alinto king banwa. Metong yang maragul, at malutong dragon. Atin yang 7 buntok, at apulong sagu. Balang buntok na atin niyang korono. Keladkad nala ning ikino, ring 3 dake karing batuin no, ning banwa at bildug nala king yatu. Kay bat na nito, tinalakadya arapanan ning babaeng malapit ng mga anak, baning kanan ning anak, kabud mi baytiyo. At may anak yang punggul alalaki, ing babae. Dapot, ating sinamsam king anak no, at delane king Diyos, at king keyang trono. Ing anak ka iti, mi tagulaling yang maging ari, karing sablang bansa, king kapamilatanan ning pamalukang bakal. At tinapladyo ing babae, papunta king disyerto, king lugal, asidyanan ng Diyos para kayo. At dimdam ke, ing metong asiwalang masikan, ay bat banwo. Nga nang sinabi, di natang no impamaligtas na ning Diyos, pepakit na ing kayang upaya, antimongari, ating upaya na ning kayang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing reyna makatalakadyo, King dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Ing reyna makatalakadya, king dane mong wanan, makapiblas siyang ginto. King dane mong wanan, ing kekang reyna, karin nemon, gintong daliselo, ring alahas no. Ing reyna makatalakadyo, King dane mong wanan, makapiblas siyang ginto. Makiramdam ko,
O babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano, kaya kang kamag-anak at kaya kang kabalen, kaya ka nalangan kalingwan. Ing reyna makatalakadyo, king dani mong wanan, makapiblas yang ginto. Bustan ning legon mong tagle, yang pagnasan ning ari, yaing ginumo, inya pamintuan me. Ing reyna makatalakadyo, king dani mong wanan, makapiblas yang ginto. Miras lo kambening tula at sayo, at delano king palasyo ning ari. Ing reyna makatalakadyo, king dani mong wanan, makapiblas yang ginto. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Ing katutuan sinubiyang mebi Kristo, at siya ing katunayan king dingmete sublila namang miye. Uling nung makanano king kapamilatanan ning metong ataw, dinatang ing kamatayan. King makanyan muna mang paralan, ing pamanyubling miye, datang king kapamilatan ning metong ataw. Uling king pangayagom daring tao, kangadan, metela. King makanyan muna mang paralan ding tao, subli lang miye, uli na ning pangayagom da kang Kristo. Dapot, ing balang metong king sarili ng kabilyan, Kristo, ing mumuna karing sabla, kay ba't diatang makayagom kang Kristo. King oras na ning kayang king oras ning kayang panyatang, kay ba't na nito, datang na yung kawakasan, at sakupan na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan at makiupayan, at ibiyene yung kayarian king Diyos sa ipa. Uling sukat yung sumaw pi Kristo, hanggang enalas asang ng Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Yung katatalyan, akasalang, kasambutan na, ya ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Maria midalaya banwo, at ding anghel ning Diyos, kinulisakla king tula. Ginoo manatili yake kayo. At keko antimurin, Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. igaya keko o Ginoo. King panahon na ita, ginayakya i Maria at marapal yang minta king metong abalen, king kabundukan na ning Judea. Mintaya king balen ng Sakarias, at dinina ning maya pa oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king Atsyana, at i Elizabeth mikatmuan niya king banal na espiritu. Migsalitayang masikan nga na, mapalad ka karing sablang babae, at mapalad ya naman ing anak, amibay keka. Makanano kung pengay tuliran, ing dalawa na ako ning indu ning kanakong Ginoo. Uling kabud, dindam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king Atyan ko, king tula.
Mapalad ka, ulin paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Ginoo, mi palitutu. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuryane ing Ginoo ko, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong malukan ng alipan, manibat ngeni, awsanda kong mapalad, ding sablang tao, pauli na ning mga ragul abage, ade patana kanako ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna. Kalulusa na la ring makitakot kaya, karing sablang mitukitok ing lahi. Inatsyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat na la ring mangatas alug ketang kapalaluan ding karelang nasa. Bigsak na la ring ari, iba't karing karelang trono, at dingatsuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsya na la ring dalupan, karing mangayap abage, at pepalakwa na lang alang daralan, ding mabandi. Ti parana ing pangako na, karing pipumpunan tamo, at dinatangya, baneng saupaning Israel abalen na. Pepakita na ng pakalulu i Abraham, ampon ing sablang Palipina, at inabaya ng Maria i Elizabeth, kilubdaring 3 bulan, kay Batnanita, minuli ne. Ingmayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Today, we celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kalupa na po ning sinabi ng among Jonan din, atin tamo pong ausa na 4 Marian dogmas, king kakatamong Catholic Church. The motherhood of the Blessed Virgin Mary, or the Theotokos, the Immaculate Conception, the perpetual virginity, and the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ing pagmasusyan tamo po ngeni, August 15, Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ing pangadala na banwa, ning Nuana Birhen Maria, kaladwa at katawan. Nanuya po ing buri ng sabihin ng Assumption. Assumption, kapatad, aliwaya po king Ascension. Mitas siya naman banwing Ginong Jesus. Mitas siya banwing Birhen Maria. Pareho la pong mitas king banwa. Pero nano po ing pagkakaiba na ning Assumption, king Ascension. Ing Ascension po, ing pamaytas na banwa ning Ginong Jesus, king kapamilatana ning sarili ng upaya. Kaya nung i-review tayo po ing Gospel about Ascension Sunday, ing sinabi ng Jesus karing kayang 12 alagad, ing kayo pa yan karing banwa ampon king yato, mibiye ka na ako. Mita siya Jesus king banwa, kapamilataning kayang sariling upaya. Nano naman po ing Assumption, ing pagpiastan tamong yan Assumption, mita siya banwa ing Nuana Birhen Maria, kapamilatanan ning upaya ning Diyos. Mita siya king banwa ing Birhen Maria, kapamilatanan ning upaya ning Diyos. Anya nung maninton kayo pong relic ng Mama Mary, ala kayong akit. Nung ating sumabi kaya kayo, o ating yung relic ni Mama Mary, first class relic, ing kayang butol, o kaya ing kayang buwak, o kaya ing kayang balat, makasigurado kayo kanita. Kaya yay batita. Uning alaya pong first class relic ni Mama Mary, uling mitas siya banwa, kaladwa, ampong katawan. Pag-aralan tayo pong masalese. Nung mitas siya banwa ing Birhen Maria, kaladwa, ampong katawan, Assumption, question. Ang kutang po, meteya. Meteya, sagutan kaya po yung kutang. At mag-quote ko po, karing theologians, para safe. Para safe yung ka na akong sagot, mag-quote ko karing theologians. I would like to quote from my professor, Reverend Father Rolando V. De La Rosa, OP. According to Father Rolando De La Rosa, OP, anyone who is free
from original sin will not taste death. Anyone who is free from original sin will not taste death. Sino po ba yung free sa original sin? Dalawang tao lang. Ang Birhen Maria at ang Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. If Jesus Christ and Blessed Virgin Mary were free from original sin, it means hindi sila pwedeng mamatay. Kaya nga, pagkatapos mamatay ng Panginoong Jesus, merong resurrection, muli siyang nabuhay. So hindi nagtapos sa kamatayan. May muling pagkabuhay. Now the question, namatay ba yung Birhen Maria? Sabi ng ibang traditionalist, namatay daw siya. She died at the age of 75. She was brought by John, the Beloved, at Ephesus. And Ephesus, nowadays, yun po yung Turkey. Doon daw ang mahal na birhen nag-assume, umakyat sa langit. Doon nangyari. Namatay. Pero, pag sinabi nating namatay, nalagutan ng hininga. Let's try to connect again. I visited Holy Land last year. Galing po ako sa Holy Land last June 2019. At meron pong isang simbahan sa Holy Land na dedicated sa Blessed Virgin Mary. The name of the church is the Dormition of Mary. The word dormition came from the Latin word dormido, dormitio, which means to sleep. Kaya nga ang tawag natin sa mga dormitory natin, dormitorio, dormitory, dahil ang ibig sabihin ng salitang dormitorio or dormitory, lugar ng pagtulog. Lugar ng pagtulog. A place for sleep. Kung saan ka natutulog, dormitory ang tawag natin doon. And there is a church in Israel dedicated to the Blessed Virgin Mary, and the name of the church, the Dormition of Mary. So ibig sabihin, ang pagtulog ni Maria, ang pagtulog, natulog si Maria, at pagkatapos niyang matulog, dinala siya ng mga anghel sa langit, kaluluwa at katawan. Wala silang tinira. And according to some legend and tradition, my dear friends, this is not coming from the Bible, no? This is just a tradition and legend. Nung ilibing daw, nung tignan daw yung kung saan inihiga ang mahal na birhen, nang makita nila wala na yung katawan niya, ang nakita daw nila puro rosas, mababangong bulaklak, rosas. At wala na yung katawan. That's according to some tradition and legend. Again, hindi po yan nanggaling sa canonical Bible natin. So, inakyat siya sa langit, body and soul. At hindi siya namatay, according to some theologians, natulog lang siya. Natulog lang. Kasi wala naman tayong alam na the death of Mary, no? The dormition of Mary. And ibig sabihin ng dormition, ang pagtulog ni Maria. Natulog siya, and then dinala siya sa langit. Bakit siya dinala sa langit? Katawan at kaluluwa. Balikan natin yung sinabi ng theologian. Anyone who is free from original sin will not taste death. Bakit hindi pwedeng tikman ni Maria ang kamatayan? Because she was immaculately conceived. That's the answer, my dear friends. Because she was immaculately conceived. And when you say immaculately conceived, ipinaglihi na walang bakas kasalanan, wala siyang original sin, wala siyang kasalanan, malinis siya, at dahil malinis siya, hindi siya pwedeng makatikim ng kamatayan. Dahil ang kasalanan, ang kapalit ng kasalanan, kamatayan. Let's try to review Genesis chapter 3, the fall of man. There are 3 temptations coming from the serpent. When the serpent, the devil, tempted Eve. Anong sinabi ng serpent, ng demonyo kay Eva?
Kainin mo to. Dahil may 3 bagay na mangyayari sa iyo pag kinain mo itong pinagbabawal na ito. Kainin mo to. Number 1, your eyes will be open. Number 2, you will be like God. And number 3, you will never die. You will never die. Sabi ng demonyo kay Eva. Nalinlang si Eva. Ang demonyo, mapanlinlang. Ang demonyo, sinungaling. The father of all lies and the great deceiver. Kaya anong ginawa ni Eva? Kumagat siya dun sa kasalanan na dulot ng demonyo. And what happened? Kabaliktaran yung nangyari. Pati yung si Adan, nadamay. Ano po nangyari? Totoo nga, their eyes were open. Nabuksan yung kanilang mata. At anong nakita nila sa sarili nila? Hubad sila. Anong ginawa nila? Nagdamit sila, naglagay sila ng mga dahon. Nagtago sila kasi hubad sila, di ba? Their eyes were open. They will be like God. But, what happened? Hindi na sila naging katulad ng Diyos. Bumaba yung dignidad nila. Dahil nawala sa kanila yung tinatawag nating original justice. In theology, we call that infralapsarian mode. Nawala. You will never die. But what happened? Death came. Death came because sin entered the world. Pumasok ang kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. So ngayon mga kaibigan, malinaw po. Ang kasalanan, ang dulot ng kasalanan, kapahamakan at kamatayan. Dahil si Eva, ang unang babae, nahulog sa kasalanan at ang kasalanan nagdulot ng kamatayan sa tao. Ang Birhen Maria, siya ang bagong Eva. The Blessed Virgin Mary is the new Eve. That is why you can see that in the book of Genesis. Diba? Babasan tayo po ini po ang kapiyastanan ng Immaculate Conception. Mipagkasama kayo ning babayi, damusa ka ning buntok mo, at ika naman tuktukan mo yung sakong na. Damusakan ni ing buntok mo, ing buntok na ning ubingan, ing buntok na ning kasalanan. Kung si Eva kumagat sa temptation ng serpent, ang Birhen Maria, siya ang unang babae at kaisa-isang babae na yumurak at umapak sa ulo ng kasalanan. That is why if you're going to look at the image of the Immaculate Conception, the Blessed Virgin Mary is stepping on the head of the serpent. And that serpent is the devil. Babae ang unang nahulog sa kasalanan, babae rin ang tumalo sa kasalanan. And that is the Blessed Virgin Mary. She is free from original sin. Kinakanta natin yan every Wednesday. Mary Immaculate, Star of the Morning, chosen before the creation began. Pinili na siya ng Diyos bago pa lalangin ang mundo. Pinili siya, pinakapili-pili siya, kaya malinis siya. At ang taong malinis, ang taong walang kasalanan, maganda sa harap ng Diyos. That is why we call the Blessed Virgin Mary Tota Pulcra, Tota es Pulcra Virgo Maria, O total beauty, O Blessed Virgin Mary, because she is beautiful, because she is sinless. And because she is sinless, she will not taste death. Hindi siya pwedeng mamatay. Natulog lang siya, kaya dinala siya sa langit. At dahil dinala siya sa langit, yung anak niya, hari ng langit. Ikaw nga naman, hari ka ng langit, hindi mo pa papapasukin sa langit ang nanay mo. Hahayaan mo lang ba siya? Of course not. Diba? Dahil nanay ni Jesus, ang Birhen Maria, naghahari si Jesus sa langit, gusto rin niyang magreyna ang Birhen Maria sa langit. That's why next week, August 22, we will celebrate the queenship of Mary 1 week after the Assumption. So my dear friends, the Blessed Virgin Mary is blessed among all women. Not only among all women, kundi sa lahat ng tao, siya yung pinaka-blessed.
In the gospel that we heard, Mary said, "Manibat ngeni ausang dakong mapalad ding sablang tao. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me." We call her holy. We call her blessed because she was favored one. And the word favored one in the original Greek language, kekaritomene. The root word karito in Greek means favored one. Why she was favored? Because she is sinless. And because she is sinless, she will not taste death. Dahil ang pwede lang makatikim ng kamatayan ay yung may kasalanan. At yung walang kasalanan, hindi pwedeng matikman ang kamatayan. There is an assumption because Mary was immaculately conceived. Meron po tayong assumption dahil may immaculate conception. Magkadugtong lang po yun, mga kaibigan. Kaya yung four Marian dogmas, hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Magkakadugtong yon. Theotokos, the Mother of God. She is the Mother of God. The perpetual virginity, even though she gave birth to Jesus, she remained virgin before, during, and after the birth of Jesus. The Immaculate Conception, the dogma, which was promulgated by Pope Gregory IX in 1856. The Immaculate Conception and the solemnity that we celebrate today, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Again, there is an assumption because there was an Immaculate Conception. May the Blessed Virgin Mary, assuming to heaven, intercede for us. Amen. Talakad tapo, sasalpantaya ko. King Dios, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwatiato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa ilalam ng upaya ng Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tini paya karing mete, king katno ng aldo sinubli ang mebye, tepay tas siya banwa, makalukluk yawananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum karing mabi ampong menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. King Saup ng Mariang Indutamu, miyabe-abe tamong manalangin, king igpatang at yubanwa, banbalikda na katang mitmong lugut, itang kayang talasuyo at gawang mga ngaragul, abage kekatam. Ing pakibat tamo king balang kedonan Ginoo, pakiramdaman me, ing kekang balayan. Itangan po. Ginu pakiramdaman me, ingke kang balayan. Baning Ginoo, ipaki na yung kayang lugod, karing hanggang matampang sinuyo kayo, at ing mamatawad ng pakalulo, karing mikulang kayo, at king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. Ginu pakiramdaman me, ingke kang balayan. Baning Ginoo, ipaki na yung kayang upaya, at ipagluwalo na rin taong mapakumbaba, at madadakura, at ipayabo na kiyakatangan, ing luguran talat galangan, manalangin ta king Ginoo. Ginu pakiramdaman me, ingke kang balayan. Baning Ginoo, ibiyan na kiyakatamo yung kapagnasan at sikanan. Karing kayang amano, karing biyatamo aldoldo, king bit mong sigasigat saya, manalangin ta king Ginoo. Ginu pakiramdaman me, ingke kang balayan. Baning Ginoo, di na nakatang kamalayan king kalukan ding kiyakatang puso, bang akit tamo na king kayang kamo
pamamanggap ka rin tao, at maglingap ka rin kalulu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Banin Ginoo, daptan ng ating pakan ka rin danupan, at ipayabot ka rin tao, at karing masikanan na niting yato, ngibiyara raking balang metong ing karampatan ng dake, king bandinin yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ngayon ipuadon tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginuming Diyos, kaniting kapiestan, ning pangadala na banwang Maria, ipanalangin ming katmuan mo kami, karing sablang maya pabage, ban panuanan miya ing banal mong lagyo, kamamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Manalangin kay gawdad, baning kagot kay gayon daon, tanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu, ingke katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, tanggapan mo sana iting pamag-ayin ming kasiwan keka. Tinasmeng Birhen Maria, king ligain ning banwa, kapamilatan din kayang panalangin, sa upan mo king magdulap keka at mibiyebye king lugod mo, ipaggalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kay kayo, At keko nayo rin antimurin, po suyo. makayat nano king Salamatan Ginoo, tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulit. Kunipin karapat dapat at matulid sugat at makakabus ing pasalamatan daging sablang pinandit at numan ka rin o ginabanalayag pa mayupayang totoo at alanganggan Diyos kamilatan ng Kristong ginumi. Nganing mi dalaya banwa imbirhen ay induning Diyos ing umpisa at larawan aning Santa Iglesia king kayang kaganapan mirinan kapanayan at kaligayan ing pamakyagumikik emo pe paboren ing dumalan niyang kasiran ing katawan ing biren amigdala at sinese king kekanak ing ginuning sablang bye king ligaya ning pamikatawan tao. Ulinita, kambiring sablang koring angel karimbano, talit ming kekang ligaya lang tuknang ngatangang kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos,
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunikapin banalogin ng kimpanibataning sablang kabanalan ulanit, pagparlampumi, pabanalan mo sa niting ayn nga slag ng Espiritu mo ban, para kay malyalang katawan at daya ng ginuming Ezu Kristo. Bahay mi daon kusang lubkim pa may lasat kamatay kinwaning tinap, at pepasalamat siya kay kapiraso ne, at binyan ay karing kaing disipulos nga tangapanyit, ikungan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis. Pasibayan pe salamat kay katbinyaning kalis karing kayang disipulos nga na tanggapanyit ikungan at minamko kanit. Iri ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanggang tipan. Amibu para kay kat paring sablang tao. Manggit ang ipatawaran ng kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapighagan akan kanak. Pasyagdayang ining misteryo ning kasalpantayanan. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Niyang ining gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyay ng anak, tarakan mi akegay ting tinapin ng biyay, aring kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kega, ing pepalyaryan mo kaming, matampang talakadarapan ban sa muyo keg. Mapagmabaming pag-amamu, kingi kaming ansanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, banmi ganapya king lugod. Kambenang Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, inke kaming Obispo, i Pasiano, inke kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan, lalong-lalo na, ing kaladwa dari Alejandrina, Alejandro, Anselma, Jose, Juliana, Rosario, Joselito, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, and Aurea, Lucia, Raquel, Maria Rosario, and Servando, Bernardo, Gregorio, Paulita, Franquilito, Agapito, Father Larry Sarmiento, at ning sablang maldang kaladwaking purgatorio, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga,
ban kayabe ng Maria, ingwa na birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ingkayang banala esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, kambe ng Santo Domingo at Santo Tomas de Aquino, at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambinat kay pangmayupaing tutu, kagawin ng Espiritu Santo, purnagat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Tayong puriyanig pa, miglalang kay katamungan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nangangkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw gamyo, Ginoo, kingga sablang marok, malagunong pagkalub, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan aning kekang pagkalulu, parati king may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang maninay kami, kamben maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesu Kristong kekaming talapangabs. Sapagkat sa'yo kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mo sana mabalikdan din kay kaming kasalanan, nune, lawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang panbilog nagpang king kaburian, ikang biyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ang lugod at kapayapan ni ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Kita pungin, may kakami itong tamo at may kakalugod king Ginoo. Kapayap. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan,
maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ngayong ko na rin Diyos, ngayong milalakong kasalanan ng iyat, wala rin mayayawos, ingapuna na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas nga mano mo, kumayap na ako. Ito'y aming paglalaya, inabot ng pagkabagabag, naway mabanagan ka ng hirang ng tanah ng umaga. Kahit nayon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Naway unos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso inuman, ika'y tanas sa kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang kilig-kilig.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manualo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamwa mo mikeko, king lupigan sana ning Diyos, at ika, prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patadlundungani king impyerno'y satanas, patanaringaliwang mga rawak kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mitmong lugod at kapasalamatan, ing kekang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kekang kadiyosan, babalot ni ing katawan kut kaladwa, manggaman kapilan, duro ko kung mitmong kapagkumbabang kapasalamatan, at darawan ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamalatani ting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan na igpa, ibiye mo ing pakalulo mo, kareting panahon, akalaguran ay pa. Darawan ko keka, ing katawan, daya, kaladwo at pangadiyos ning kekang lusok, kaluguran na yanak, king pamamayad para karing kasalana ning yato, ampom para karing kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakal na tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban, makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan detang miyawan na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat neting virus, at ing pangakabos mi, kareng takot mi. Pagkala mo iti, king kapamalatan ng ginuming Yesu-Kristong anak mo, ang mabibiyang pong magari, kambiyemo at king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana'y pa'y sa wiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Iti nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanunwana na birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kabaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Talakad tampo. Manalangin tamo. O Ginoo, ikesanang tatanggap kanilang sakramento ng kaligtasan, ipatnubayan kesanang papunta king ligaya banwa, kamilatan ding panalangin ng Birhen Maria. Iriadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagdadalak ang aking espiritu sa aking
inuman tabay kay kayo. At keka ang timurin. Na kayo ng Diyos, singig ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari ni may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin, mapalad ang pangalan niya sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's All that name. I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my God Lord. fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before, and to their children